Предназначены для поражения беспилотных летательных аппаратов, вертолетов, самолетов. Очень нужная вещь. Очень. Menteri Pertahanan Federasi Rusia Sergei Shoigu memeriksa pelaksanaan Perintah Pertahanan Negara untuk produksi UAV. Hal tersebut direkam dengan jelas dalam sebuah video yang beredar di Telegram pada Minggu 11 Februari 2024. Terlihat Shoigu memeriksa pekerjaan jalur produksi sampel UAV di fasilitas Kalashnikov yang baru dibuka sejak tahun 2022. Peluncuran ini memungkinkan peningkatan volume produksi drone sebesar 60% dan di masa depan akan meningkatkan produksinya beberapa kali lipat. Berkat komisioning fasilitas baru, produksi senjata presisi tinggi termasuk peluru kendali berbasis udara VIX-1, peluru artileri berpemandu Kitolov 2, dan peluru kendali anti pesawat Strela akan berlipat ganda. Diketahui Menteri Pertahanan Federasi Rusia memusatkan perhatian manajemen perusahaan pada permintaan peluru kendali anti pesawat. Di perusahaan terkemuka grup perusahaan Zala Aero yang memproduksi amunisi berkeliaran dan drone pengintai lancet, Menteri Pertahanan diberikan model UAV pengintai dan serang baru, dimodifikasi dengan mempertimbangkan pengalaman penggunanya di zona tersebut. Di perusahaan sistem tanpa awak, Shoigu diberitahu tentang pengembangan berbagai drone jenis pesawat terbang dan helikopter dengan berbagai opsi muatan oleh spesialis perusahaan, yang dimana perusahaan telah mengembangkan program pelatihan dan pelatihan lanjutannya sendiri untuk awak UAV. Di akhir rekaman juga terlihat Sergei Shoigu mengadakan rapat kerja dengan para kepala perusahaan industri pertahanan dan perwakilan Badan Komando dan Kontrol Militer. Menteri mencatat bahwa sebagian besar tugas yang ditetapkan setahun lalu untuk perusahaan telah diselesaikan. Коллеги, прошел год после того, как мы поставили достаточно серьезные, энергичные, крайне важных, крайне нужных задач. Их было несколько. Должен сказать, что большая часть из них решена. Большая часть решена, теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется решение поступивших в ходе СВО задач. Задачи сложные, непростые. Многие из них вы знаете. Это вопросы ретрансляции, это вопросы управления, это вопросы наведения. То, что сегодня создано, те мощности, которые созданы, они позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею в виду и борьба с FPV дронами, это и РЭП, и появление искусственного интеллекта. Все это у нас в стадии решения, а теперь только надо определиться с темпами, сроками, количеством. Именно этим мы сейчас займемся. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.